Ditumediso batho ba batle ke thabela ho ba le lona kajeno Sontaheng ena. Ke ile ka buisana le lona lekgetlong la pele, mme se re buisaneng ka sona mono ne le taba ya tumelo. Kajeno re buisana ka e nngwe e amanang le tumelo le kajeno e leng taba ya thapelo. Batho ba bangata ba e rata haholo taba ena ya thapelo e le hore ba e sebedisa bakeng sa diphephetso tseo ba nang le tsona. Afrika jwale ka naha ra tseba ena le diphephetso tse ngata, ho na le tlala, ho na le dintwa tulong tse ngata, ho na le batho ba nang le mafu a sa utlwahaleng a batlang hore a lokiswe. Mme ntho tsena tsohle tse etsahalang, batho ba bangata ho ena le hore ba tobane le tsona mahlong ka ho tobileng, mme ba lokise diphephetso tseno. O fumana ba ya kerekeng kapa ba kopana ba le bangata hore ba ka rapela ho lokisa ditaba tse jwalo. Potso ya rona kajeno ke ena: na diphephetso tsa Afrika ke dintho tse ka lokiswang ke thapelo na, kapa di hloka ho itseng ho tibileng ho ka di lokisang ho feta fela ho rapela, ho kwala mahlo ho rapela? Re nahana hore di tla loka ka tsela e jwalo. Wena o nahanang? Haeba o na le se seng seo se nahanang ka taba ena, ngwala mono ka tlase ho di-comment o re bolelle hore na o nahana na e teng ntho eo e tsebang e kileng ya lokiswa ke thapelo. Ka mohlala, re a tseba dihwai di a lema. Ha sehwai se lema e le sehwai se mafolofolo, se lebang masimong a sona nako le nako, re a tseba hore mesebetsi e jwalo e tla ba le mophumela. Dimela di tla hlaha, mahola a tla tloswa, o tla fihla nako ya ho kotula, mme o tla ba le dijo. Ho ile a ba le mosebetsi o itseng o kenang mono hore o tlo be le maphumela. Fela potso ke ena: ho ka etsahalang ha sehwai seno se ne se ka dula lapeng, mme sa phutha matsoho, ya ba se ya rapela hore Modimo a ko nthuse hore mane masimong a ka ho mele koro, ho mele mabele, kapa ho mele poone, ebe se lebella hore seno se tla etsahala ka ntle ho mosebetsi? Na o tla ba le se kotulwang na masimong ano? Tjhe, le hanyenyana, ha o no ba le letho. Ha se mono fela, ha re nahane ka seithuti sena ke sena se etsa matric. Jwale se etsa matric, ho na le ntho tseo o lokelang hore o ithute tsona hobane o tla ba le ditlhahlobo pheletsong ya selemo. Ebe seithuti sena ho na le hore se ithute, se a kgumama, se rapela ka thata, se itima dijo, ebe a balle e le hore o dithapelong tsena. Na motho eno o tla phomella ditlhahlobong tsa hae qetellong ya selemo kapa tjhe? Ha re na tshepo hore o tla phomella ditlhahlobong tse jwalo. Dinaha tse fapaneng re a tseba hore ho na le dinaha tse ipitsang hore ke dinaha tsa bodumedi. O fumane e nngwe re we are a Christian country, e nngwe ba bang ba re we are an Islamic country, kapa ditumelo tse fapaneng tseo ba di kopanyang le naha ya bona hore ke naha ya tumelo eno. Nna ha o sheba dinaha tse jwalo, dintho tseo ba di etsang tse hlokang hore ho ka ba le ho kenella ha mosebetsi hore naha e be e tswellang pele, na ba ka etsa dintho tse jwalo ka hore ba kgumame, ebe ho ba le letsatsi la thapelo, mme ha ba rapela jwalo ebe dintho di a etsahala. Re a tseba hona le naha mona Afrika e nang le letsatsi la thapelo selemo se seng le se seng. Zambia e na le letsatsi la thapelo, ha ke sa hopola hore ke ka di-18 tsa October kapa di-18 tsa August. Fela ho na le letsatsi leo ba le kgethang selemo le selemo, moo setjhaba sohle se kopanang, ba ye mane lebaleng la dipapadi le leholo, ebe ha ba fihla mono ba rapela. Na dithapelo tse jwalo di thusa Zambia hore ebe naha e nang le seemo sa moruo se setle, ebe batho ba nang le dintho tse hlokahalang bakeng sa batho
hore ka ba naha e phomelletseng jwalo ka dinaha tse ding. Ha ke tsebe hore wena o nahanang na Zambia ke naha e tswetseng pele ho tshwana le naha tseo re ka di bitsang first world countries. Le ntena hampe lentswe leno first world le third world countries. Fela bakeng sa hore re utlwisise hore re bua ka ditulo difeng, ke rata hore ke di bitse jwalo hobane batho ba di tlwaetse jwalo. Nna ke tseba hona le dinaha tse fapaneng tse nang le batho tabeng ya moruo hore ebe re ikarohanya ka mabitso a fapaneng bakeng sa moruo, le yona ha e re tswele molemo. Ke ntho e sele fela e re etsang ka mabitso. Fela ha re shebe naha e tshwanang le China. China ke batho ba ithutileng haholo ka dintho tsa technology, mme ho ithuta ha bona haholo ka dintho tsa technology re ho bona ho dintho tseo ditlhahiso tse hlahang China tseo re di sebedisang letsatsi le letsatsi. Na dintho tseno ba di fumane ka hore ba dule fatshe ba rapele, kapa ba ile ba fumana dintho tse jwalo ka hore ba ye sekolong ba ithute, ba kgothalletse hore motho e mong le e mong a be le tsebo ya technology eo a ka e sebedisang ho ntshetsa setjhaba pele? Ke potso ya bohlokwa eno. Afrika kwano ha ona naha, ha ona kontinente lefatsheng e nang le batho ba bodumedi ba bangata jwalo ka Afrika. Afrika e tletse ka badumedi ba rapelang nako le nako. Fela ha o fihla ka lehlakore la ntho tsa technology, Afrika e na le tlhahiso tse kae tse di etsang lefapheng leno. Ha re batla ho lokisa taba eno ya hore re be le tsebo e tswetseng pele bakeng sa dintho tsa technology, re lokela ho etsa jwang na re lokela hore re kgumame, re rapele, re re Modimo a re thusa hore re tsebe hore re ka tseba ho etsa dintho tsa technology, kapa re lokela hore re ithute, re behe thuto ya tsa mahlale ka pele dikolong ho bana bao ba ka kgonang hore ke tsena dintho tseo le ka di etsang tse ka le thusang hore le tsebe ho imatahanya le se hlokwang ke lefatshe hona jwale, hobane technology ke ntho e hlokahalang haholo lefatsheng hona jwale. O reng wena hore na re nke tsela efeng? E mong ke a nahana hona jwale a ka re na dintho tsena ha o di etse ka hore re rapele kapa re ithute. Ho ka ba jwang ha re ithuta hape re rapela? Ha ke tsebe wena hore taba ena ya ho ithuta le ho rapela, ya ho sebetsa le ho rapela, hore e ka phomella na? Ke efeng e sebetsang? Ha re nke mohlala, re etse di-formula tsa dipalo. Ho rapela, e re ke qale ka ho ithuta. Ho ithuta ho ka etsa hore motho a phomelle ditlhahlobong tsa hae. Re a dumellana mono. Ha motho a ithuta haholo, menyetla ya hore a phomelle dithutong tsa hae e mengata. Then ha re nke scenario ya bobedi, motho enwa o wa rapela, then ho rapela fela na o ka etsa hore a phomelle dithutong tsa hae ha ngwana ditlhahlobo? Tjhe. Then scenario ya boraro, motho enwa wa rapela, wa ithuta, mme wa phomella dithutong. Ke eng taba e leng ya bohlokwa e re boneng mona? Mona le ho rapela fela motho ha phomelle, mona le ho ithuta fela motho wa phomella, mona le ho ithuta le ho rapela motho wa phomella. Ke efeng taba e etsang hore motho a phomelle mona tlhahlobong tsa hae? Re a bona hore ke ena e fumanehang ho tse pedi mo motho a phomellang ho yona, e leng ho ithuta. Re ka enka le ka dintho tse ding e seng ho ithuta tabeng tsa mosebetsi. Motho ya sebetsang o tla ba le mephomella e metle ya hore mohlomong a be le tjhelete eo batho ba mo
ba fanang ka yona bakeng sa mosebetsi wa hae, kapa hore a tsebe hore a be le tjhai e ntle masimong a hae. A re ke eno wa sebetsa ba le tjhai e ntle, wa rapela a sa sebetse ha o be le tjhai ho hang, wa sebetsa wa rapela o ba le tjhai. Tjhai e entswe ke taba tsena tseo re di bonang mona tse bitswang mosebetsi, ho theohela, o phute matsoho, o mmine matsoho a hempe, ebe wa sebetsa, then ho ba le tjhai e ntle. Fela ha o sena mosebetsi, o na le thapelo fela, ha ona se etsahalang. Ke taba bohlokwa eo ke ratang hore rona jwale ka ma-Afrika, jwale ka re le badumedi ba bangata ha kana kontinenteng ena ya rona, ke nahanang hore re lokela hore re nahane ka matla hore ke efeng taba eo re behang ka pele maphelong a rona. Nna ke thapelo kapa ke mesebetsi? Na kontinente ena ya rona dintwa di tla fediswa ke hore re rapele, kapa dintwa di tla fediswa ke hore re be batho ba utlwanang, re fumane tsela tsa ho rarolla mathata a rona ka ho dudisana fatshe, re buisana? Taba eno ke rata hore o inahane ka thata. Ho etsahale hape hore ho be le dintho tse hlahang, mohlomong ho ne pula haholo tulong e itseng Mozambique, pula ene haholo, ebe batho diphoofolo tsa bona di a shwa, masimo a bona a kwalwa ke metsi, kapa tulong tse ding tse tshwanang le bo Sierra Leone, pula ene haholo ebe thaba e ba le seretse se wang, seretse sena ebe se hohola matlo, ebe batho ba shwa ba le bangata ka manane. Ebe o fumana batho ka morao ho mono e na le hore ba etse thuso e itseng ya ho romella, ho phalla batho ba mono, hore batho ba mono ba tswe mathateng a bona. Ho na le hore ba phalle, ebe batho ba re ha re kopaneng re behe batho bana dithapelong. Ebe o fumana hona le dintho tse trendang mono hore let's pray for Mozambique, let's pray for Sierra Leone, ebe hashtag e tlale mona ho social media. O fumana batho ba ntse ba etsa ntho e senang thuso jwalo, ba sa etse se ka thusang batho bano, ba kwala mahlo, ebe ba bua le motho eo ba nahanang hore o teng ya bitswang Modimo kae kae. Na ha ba qeta ho bua le Modimo ka taba ka pula e neleng haholo Mozambique, Modimo o tla ya Mozambique mane a lo thusa batho bano na? Kapa o tla ya Sierra Leone a tlose seretse seno, a hlahise matlo a batho, a tsose batho ba shweleng ba bolailweng ke seretse? No, ha o jwalo. Batho bano ba kopana le mathata ano, a etsahetse. Mathata ana, diphephetso tsena di etsahala ho motho ofeng kapa ofeng, mme ha ona thapelo e tla re ha o so senyehile, lokise dintho tse senyehileng. So ha re ka lokisa taba ena ya ho nahana ha rona tabeng tsa ho lokisa mathata a re nang le ona, kapa diphephetso tse nang le tsona, ka ho nahana seo re ka se etsang se nang le maphomela, e seng hore re kgotsofatse matswalo a rona ka hore re tlile ra dula fatshe ra rapela ka taba ena, re tla bona hore re tla ba le maphomela. Taba e nngwe e ntshehisi haholo ke taba ya ha ona le komello. Re a tseba hore taba ena ya pula e tsamaya ka di-cycle. Ho na le nako eo pulang e leng ngata, ho na le nako e senang pula. Ebe ha o sena pula, o fumane batho ba le busy, ba le matasatasa, batho ba rapela hore re rapella pula. Eka ho rapela ha bona ho tla etsa hore pula ene. Ha hona thapelo e tla etsa hore pula ene. Ha ile nako ya pula hore ene, pula e tla. Ha ile nako ya komello, e tla ba nako ya komello. Le ha le ka rapela la ba la fellwa ke mathe, le o thole le se le omme melomo ena ke dithapelo, ha hona se ka etsahalang hobane le rapetse ka nako e ngata, mme la ikutlwisa bohloko ka thapelo. Ke ena COVID ne re hlalosetse dilemo tse ngata, ha ile hantle COVID ntse le teng, batho ba rapetse ka COVID. Re tseba baruti ba bang ba itseng no re rapetse taba ena ya fela hona kgwedi ena. Ke nakwane ne qala taba ena ya COVID, ba re ha le no feta ka mora March e tla be se le siyo. Ho qala ha bona ha ona se etsahetseng, ke ena ntse re na le yona. So thapelo tsa bona
ha di a ka tsa thusa hohang. Re bona baruti ba bang ba etsa di-video ba re ba rapella batho ba kulang, ba re ba rapella batho ba shweleng. Ha re hlahlobisisa ka morao ho mono re fumana hore hei bolotsana bo mono motho eno o na sa shwa, motho eno o file tjhelete. E mong ile ba qetella le mathateng a baleha, monna yane wa Zimbabwe ke lebetse lebitso la hae, ne ke le hopotse pele ho presentation e ke re ke tla bua ka lona. Fela o ile ba qetella a shwele, fela o shwele a sa phele bophelo bo monate hobane a ntse a baleha batho ba dipampiri, a entse bolotsana ba hore o ile a etse ekare o shwele, ya ba moruti wa mo rapella, ya ba o tsoa mono, ya ba taba e tsheisang haholo a e hlaha hore taba ke bomenemene fela. So ke thabetse ho ba le lona, ke thabetse hore re buisane ka taba ena. Ke tshepa hore e tla ba taba e tla le thusa hore le nahanisise ka matla, mme le tsebe hore le ka ba le dikelello tse bulehileng, mme naha ena kapa kontinente ena e tswele pele. Salang hantleng, mme re tla bonana ka nako e tlang. Dankie.